Ну и, как всегда, я перед тем, как начать этот урок, хочу спросить вас всех поставить лайк и комментарий под этим видео. Спасибо вам, что вы смотрите. Ну и начинаем урок. Aš rinksiuosi, я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi, я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi naują automobilį. Я буду выбирать новую машину. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi šią knygą. Я буду выбирать эту книгу. Aš rinksiuosi šią knygą. Aš rinksiuosi šią knygą. Tu rinksiesi. Ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Ką tu rinksiesi? Что ты будешь выбирать? Ką tu rinksiesi? Ką tu rinksiesi? Tu rinksiesi knygą. Ты будешь выбирать книгу. Tu rinksiesi knygą. Tu rinksiesi knygą. Jis rinksis. Ji rinksis. Он будет выбирать. Она будет выбирать. Jis, ji rinksis. Jis rinksis kitą profesiją. Он будет выбирать другую профессию. Jis rinksis kitą profesiją. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть. Mes rinksimės. Мы будем выбирать. Mes rinksimės. Mes rinksimės šią kelionę. Мы будем выбирать это путешествие. Mes rinksimės šią kelionę. Mes rinksimės naujus tikslus. Мы будем выбирать новые цели. Mes rinksimės naujus tikslus. Mes rinksimės naujus tikslus. Jūs rinksitės. Вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Вы будете выбирать между двумя вариантами. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Ką jūs rinksitės? Что вы будете выбирать? Ką jūs rinksitės? Ką jūs rinksitės? Jie, jos rinksis. Они будут выбирать. Jie, jos rinksis. Jie rinksis geriausią sprendimą. Они будут выбирать лучшее решение. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jos rinksis naują stilių. Они будут выбирать новый стиль. Jos rinksis naują stilių. Jos rinksis naują stilių. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Tu rinksiesi. Ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Jis, ji rinksis. Он, она будет выбирать. Jis, ji rinksis. Mes rinksimės. Мы будем выбирать. Mes rinksimės. Jūs rinksitės. Вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jie, jos rinksis. Они будут выбирать. Aš rinksiuosi. Tu rinksiesi. Jis, ji rinksis. Mes rinksimės. Jūs rinksитесь. Jie, jos rinksis. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi naują automobilį. Я буду выбирать новую машину. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi šią knygą. Я буду выбирать эту книгу. Aš rinksiuosi šią knygą. Aš rinksiuosi šią knygą. Tu rinksiesi. Ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Ką tu rinksiesi?
Что ты будешь выбирать? Ką tu rinksiesi? Ką tu rinksiesi? Tu rinksiesi knygą. Ты будешь выбирать книгу. Tu rinksiesi knygą. Tu rinksiesi knygą. Jis rinksis. Ji rinksis. Он будет выбирать. Она будет выбирать. Jis, ji rinksis. Jis rinksis kitą profesiją. Он будет выбирать другую профессию. Jis rinksis kitą profesiją. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть. Mes rinksimės. Мы будем выбирать. Mes rinksimės. Mes rinksimės šią kelionę. Мы будем выбирать это путешествие. Mes rinksimės šią kelionę. Mes rinksimės naujus tikslus. Мы будем выбирать новые цели. Mes rinksimės naujus tikslus. Mes rinksimės naujus tikslus. Jūs rinksitės, вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Вы будете выбирать между двумя вариантами. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Ką jūs rinksitės? Что вы будете выбирать? Ką jūs rinksitės? Ką jūs rinksitės? Jie, jos rinksis. Они будут выбирать. Jie, jos rinksis. Jie rinksis geriausią sprendimą. Они будут выбирать лучшее решение. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jos rinksis naują stilių. Они будут выбирать новый стиль. Jos rinksis naują stilių. Jos rinksis naują stilių. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Tu rinksiesi. Ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Jis, ji rinksis. Он, она будет выбирать. Jis, ji rinksis. Mes rinksimės. Мы будем выбирать. Mes rinksimės. Jūs rinksitės. Вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jie, jos rinksis. Они будут выбирать. Aš rinksiuosi. Tu rinksiesi. Jis, ji rinksis. Mes rinksimės. Jūs rinksитесь. Jie, jos rinksis. Ну и повторим, что мы сегодня выучили. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi. Я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Aš rinksiuosi naują automobilį. Я буду выбирать новую машину. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi naują automobilį. Aš rinksiuosi šią knygą. Я буду выбирать эту книгу. Aš rinksiuosi šią knygą. Aš rinksiuosi šią knygą. Tu rinksiesi. Ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Ką tu rinksiesi? Что ты будешь выбирать? Ką tu rinksiesi? Ką tu rinksiesi? Tu rinksiesi knygą. Ты будешь выбирать книгу. Tu rinksiesi knygą. Tu rinksiesi knygą. Jis rinksis. Ji rinksis. Он будет выбирать. Она будет выбирать. Jis, ji rinksis. Jis rinksis kitą profesiją. Он будет выбирать другую профессию. Jis rinksis kitą profesiją. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть. Ji rinksis kokį filmą pažiūrėti. Она будет выбирать, какой фильм посмотреть.
Mes rinksimės, мы будем выбирать. Mes rinksimės. Mes rinksimės šią kelionę. Мы будем выбирать это путешествие. Mes rinksimės šią kelionę. Mes rinksimės naujus tikslus. Мы будем выбирать новые цели. Mes rinksimės naujus tikslus. Mes rinksimės naujus tikslus. Jūs rinksitės, вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Вы будете выбирать между двумя вариантами. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Jūs rinksitės tarp dviejų variantų. Ką jūs rinksitės? Что вы будете выбирать? Ką jūs rinksitės? Ką jūs rinksitės? Jie jos rinksis. Они будут выбирать. Jie jos rinksis. Jie rinksis geriausią sprendimą. Они будут выбирать лучшее решение. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jie rinksis geriausią sprendimą. Jos rinksis naują stilių. Они будут выбирать новый стиль. Jos rinksis naują stilių. Jos rinksis naują stilių. Aš rinksiuosi, я буду выбирать. Aš rinksiuosi. Tu rinksiesi, ты будешь выбирать. Tu rinksiesi. Jis ji rinksis, она будет выбирать. Jis ji rinksis. Mes rinksimės, мы будем выбирать. Mes rinksimės. Jūs rinksitės, вы будете выбирать. Jūs rinksitės. Jie jos rinksis, они будут выбирать. Aš rinksiuosi, tu rinksiesi. Jis ji rinksis. Mes rinksimės. Jūs rinksitės. Jie jos rinksis. Спасибо вам, что вы смотрите, и если вам нравится, что мы делаем, подпишитесь на наш канал.